Rahnwet na. Pohnpei. 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 Rahnwet Yes, tira orang lapakan misalkan sum yang KPC yang Rahnwet na. Pohnpei. Yang kasaleye rakacho baraskacho nan program in Rahnwet nan Pohnpei. Yay program in KPC rakap o yarakasampalakan. Karya monach man pachoyang nan program in KPC Rahnwet. Ekonem yen walyan kichtiyo chiyang tuya chinga sakaratan kay poniyo wow. Tuon walan wow raksokon Pohnpei yu. Chinga sakaran wow lakan kuran sanan kan ko. Wan kasaban magnikan nananatnan kanyi ko. Chinga wow chorok to kaya saban machay katanan wain Pohnpei. Karyawan kadna speaker, vice speaker, o chawakan chorus ng 10 Pohnpei legislature. Pachawan wawan ki sawan ko kung nagalag. Sa mura nagalag, silaban momotsokan. O pachawan wawan ki saban marchon way yung stag. Rahnwet ko saban man kiyan sa umawag chayan kachin kasamo. Nech Impiokai organizing committee metnacho. Panoksan way Nech district government me Pachoyan nan men kay Rahnwet koran kakan KPC yang chon way wain Pohnpei at medan wain Nech mebetata Impiokai meban pachowan poita parwach hong so much also set kan chorus. Hari walianto organizing committee nan saban machay men kay imensangan Rahnwet chay kasamo Mr. Tobias Tamarlan de Sawanen Oranech, Mr. Chanavar Irons, Karon and Talanduranech, or Mr. Victorino Victor, Isawanech. Ariyak may tola. Sa kareka chon way, medak chon way net, saman wan sapta, mabanguya men kasiyay, hong so much and way net, nankar riyagatri sa siluwach. Kailangan tayo pantulatu bitek wasapan maya mateng biwaiwat kayu lebantu kita ke kayu benyo karyau bendelingwai kesidu bendelin Pohnpei kapayu benau wichata kalimau benau potabat kono ben samara kisu pesan kue kawalu pesan kue kimene ketuo kugunai kisek ben pai kisek ben duku Kaisa kriau, kalian pun kabel kita. Opa bisa saling semua ingatkan, nak sekiskan, kayukan bangga perun saling kuajak, kriau kan, saling kita asyik kaisa lu sudah cukup. Saya bantu dah semua jawapan, akan buat, nampak yang Impiokai buat, merasa yang cuma, karena macam siapa cakap kaisa, dah buat limau, siapa nawai. Pintu ada kan buat limau, pete limau, utapi apa traktor. Kesempat semua tuan ambil katuan sekaskan, kayu kan berbentuk terlesi dijak, kerja terlesi dijak, ukasi terlesi tay. Saya bantu lah tu bijak, wood kan berbatem, dia kaya wood ini ada yang ini usul medile, inasio, katan wicara, yoman, kernis. Tekroyo, kudut teutrais, karat, utiliak, utumas, mangat, itali, utiak, utinwai, taiwang, pelo, karatania, utinlo. Kisah-kisah kat Indonesia membuat kayu kan kalau setelah kasak, kayu karya kan telah sedijak, ukaslu kan telah rias. Ini macam kalau kayu warawata, wasiapa macam macam itu. Kenangan traktor lingkap yang pateng showon o patuan pusela o wasapan kan yang pateng Impiokai yang wingnet dan parwat ni parigitri seksilu moai tuan sekaratan wow kapatapat o asyuk pan masani tepatuan yasait one to tekan kan yang pateng Impiokai yang parwat. Kayu me puinaper betentel atanana meriau puinaper cekatek anana meriau meniap rere pan anana meriau meniap ponopon pan meriau
o karan me laman karan chik o karan lepolo. Committee patron ko jene me kar pananana en wa me shilu en patron ra takak en patron totosang o sei pananana eo kepar pan patron eo Chinese cabbage pananana meriau et cabbage pananana meriau green onion pananana chap me limau pelle pananana te me limau cucumber pananana me limau eggplant pananana me limau bell pepper pananana me shilu tomato pananana me shilu sika the watermelon pananana eo o beans pananana wa me isa Pembilkak sansalang tonway up tonway net makisakis on yasai the one to get taken kayu pan paton ni talar isak karya pan paton ni talar isak kuno o kasilu pan paton ni talar isak kriya asukset tabanu ketimangi pena ilakai washa bayang pateng yo bayang parwat me seo sepaton kamite patron ko senete me Song iseu te limau pampateng Impiokai parwat o mei seu anan pananana me silupot seu ton pananana me silupot seu unwai pananana me silupot seu kala pan me silupot o seu unta pan me silupot pembilkak sansaleng tonway naksakis en baita o masa pukat pan kayu pan patut dicalar isak Kerja bapa tu dicari sekono, o kesilu bapa tu dicari sekria. O ni kayu mangas, pananana mangas dan patu pananana dan me silu, mangas dan me silu. Nirer omui, o omui. Kesakis mangas kayu calari isak, kerja calari sekono, kesilu calari sekria. Nirer o puegi rapan patron ni omui kayu pan cala paisak kerja pan patron cala sibisak o kesilu pan cala riisak sakau pan patron dotok nani Impiokai parwat me koros pamia chairpoints o yet momon kosontian committee ran aran ran riara o ran sidera pembilkak sansan o sakis o sakau kayu cala wonisak, karyau cala wonisak, kesilu cala taisak. Livestock, the man menmo. Pembilkak sansalan John Waynet, me committee patron kosenet me parwat, shogun picture yau pan patron betok parwat. Me pusol o umpol. Kayu cala wonisak, karyau cala taisak, o kesilu cala upuki. Malak, king litok kayu pancala paisak kerja pancala sibisak o kesilu pancala riisak chair all the king kayu pampato dala paisak kerja pampato dala sibisak kesilu pampato dala riisak piltuata chair li the chair litok Kalahanan ko mo Mr. Irons o Mr. Tamerlan na Mr. Victor kung tula o sa karayang John Wayne na John Wayne Nech Saman kasi ayan light talaga muyawi o suset and waynech ng Impiokai Family Tree sa Siluwaj. Kalangan Program Director, amowe ay tungal sa karta kapatapat ong pulkan korus. Puin mulianti komitiyo sa karkita kosanti na miyayer ong palyesit ong nan Impiokai riyakit riyak Siluwaj. Kasi ayan light riyaw may kosantiyar waranok min pamen kasipet menamen pel kisapis riau patota ong kasiai riawot paun laut o mam makayu laut ria bato ni tu moment waranok min pamen kayu an bato wan tala papuki kariau tala silpuki o kasilu tala riapuki ong kasipet menamen kayu bato wan tala ipuki kariau tala walisak, kasilu tala walisak. Ong kisapis toro na pampato tao, ong warano o kasipet ta kasip sama tayo, kayu tala walisak, kariyaw tala paisak, o kasilu tala walisak. Ayimet kalangan. Kalangan ko mo Mr. Victor
area Maitola o Secretary John Way, Medal John Waynech, Kosanti and Committee o Impiokai and Waynech, para Secretary Saksido. Kalangan ko ya director puingkap patron Mulyanti ngayo yang committee o patron secretary ya John Way me ensan me Impiokai Parwat Impiokai panganana patron Riau me kayuran me crediti and one shop o karyauran man and yang patron pablikak sansan yang John Way me man karos pananana and patronan ke o ke koros pananana patro ni truga Kalangan ko Mr. Irons, ako lock me Kosanti yung one sa apakan and Kuleleti. Agak sansan? kalangan bin kap bil patron tula tomoa en kap sansan yang John Wayne tunsak me one sa koros pananana en subuto on wasan Impiokai me option Waynet cepta klok walu pada dimension len klok limau murin sowas apa kecitisan so matkan koros kulima kalangan ko trakta Kalangan ko Mr. Irons, sa nagtata perian light. Agak sansan kulok Kosanti and light. kalangan puing ka sabati tungod sa karatamo puing sansan me Kosantier en muyawi ni riesa kriyaw en Pohnpei lighted klilti pan muyawi tetepta sang klok munuwalat lel klok isu elep pagkatarla nansit o pasato klok riyaw murisowas o wasa tumunpul tenetpul Kalangan wala ko area mo na chayban kair program and kabese na suksej miyere magchay so chisay konone na insan sa long John Way away chinga na inso kalangan traktor ipang patron tiang ama mie iren sawas te nispan patron ta yang ay ordeman bangkak yang pateng kayu John Way yang kap mangi me nan Impiokai yang Parwat committee patron wasineti me mie siain inting the writing contest yang patrota om raiserikan me puing kaisu o puing kualu men on the school me patro param o school law me patro nan kusap kama pembilikak sajanan John Way unsak me pedata Impiokai Parwat wansa koros pananana me wansa koros panjang patro yang siai pateng siai kesiai ini Impiokai Parwat pananana en patota sang nan Waynet sudah patota nan yang Waytoro kalangan ko mo traktor Kalangan ko Mr. Irons, ko Mr. Victor Irachoror. kalangan program director win pateng te sekartamo kan ko sapal itu sekartamo yet minmulian de committee and Waynet and Impiokai ria ketri seksi duot o luka John Way unsak o kupurkan korus mai keto yang pateng o ket kita kona to mai te saka mai wansa o ma me poitu kalangan terkait dengan pertanyaan sini waktu posisi saya cuma kan rariau buat kemudian dia wajib pak dia boleh kayulah juga macam ke Rusia kayulah lagi tak ia kan buat tu pertanyaan sini cuma saya kan merasa yang cuma saya ni sekabit pelet tapi dunia TV festival kita mengenal murah ransi cuma ini kan yang saya jadi cuma kan kalau dekat rumah tu kayulah kayulah itu ukidan tu kan tetap belum siu ukidan tu belum tua masuk di siu wan cuma kan nanti yang tayang pertenis ayo tu memang kita malah kau kamu kapasa Kalangan oloko waliyan committee Impiokai Nech Trajectory Saksilu kalangan kubur chorus ay match magayang sa kalasang machay program and kabese Rahnwet nan Pohnpei yay program and kabese rakap o rakasang palakan mawiwiyawi tabawiyawan ng Wayne Pohnpei o sa bachuan luklukache kupurakan ng kachin sakali Radio V68 o nan-kaunaptan program kasampal chikan na bang kachotong war kalangan o kasadedye